إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Diarinya mga kamumaasan iwan sin kataute manguran sin kami halauman sin likusan sin akam Islam itukbal sing kita niyo in sarayaw-rayaw iwan na sin sa taud-taud pagsukul iwan pamudji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala akarna misam pabiya diin in katarasawan sing kita niyo maghidjatul sin uno na ihidjatulun sin kita niyo ababaw sin gumi labi-labi na in paglawag sin kabuyanan misam pabiya diin in kahalan habihan ning kahalan sin dunya masinato namayan amuin dirihilan salta limalawag sin amuin kabuyanan hababaw sin gumi salta mga kamumaasan sin kami halauman sin akam Islam in way buli rapat in suway na to hipalindog in di akan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na mag-ibadat madtutunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala hakarna amura ini in parsugpatan iban parjanjian sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala karena beita sin Allah subhanahu wa ta'ala halauman sing Quran niya maha mulia fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun beitaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat al-Islam amin hawakto pagpaturun sin apu nato iwan sin ama nato amunain Adam alaihi salam iwan sin asawa niya karena lando masusah sabab hisiyo ring kato tanyo hindi masusah sabab inapu Adam iwan sin apu Hawa ing kahalan nila halauman sinamuin kasaddapan halauman sin sulga balkala kalaanin ni'mat dirihilan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sagawa misam pabihadto ni'mat sa taud-taud dihil sin Allah amuim paiyon da sila rendon haun pakadtun mari papabaw singgumi naring asabab yan beita sin Allah ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda inallahu subhanahu wa ta'ala mga umat al-Islam wala niya kita niyo piyasaran asal ubos niya na biyawaktul ibang biyaway ta halaw man simbiyaktul niya amuning kitab niya mga mulya amuning Quran maha mulya mga umat al-Islam bang imano siya miurul sem pamando iban panudloy sing Quran mahamulya kanila amuin dain dun haun halom sing Quran
madauhat si manusia impardauhan sa taud-taud sa lagu-lagu, amo na impardauhan sing kita ni adlaw mahuli. Amo na mga umat al-Islam impardauhan sing kita ni adlaw mahuli. Nawang nato kiyab kamdusan atau akan kiyabugbuhan na hinang impiando sinallahu ta'ala katutan halam sing Quran, amo na hinangun indi akan niya salta layuan impiang langan niya na fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Beta sinallahu ta'ala mga umat al-Islam, hindi na kita pagawahon, hindi na kita pabuhaon, salta pasusahon sing kahalan sing kita niyo rin di hababaw sing gumi huyan na tuumad to paadlaw mahuli mga umat al-Islam. Dengan sabab yung mga umat al-Islam ang kan na ni'mat sa lagu-lagu nakaabot pa kita niyo adlaw ini adlaw Jumaat amin karna sumaksi salta tumunay sindi akan katutan niyo sin Allah. Sabab may tak pila sa jaring katutan niyo manusia imangan-angan umabot sin adlaw ini sinwayroon na kailo nakaabot pa adlaw ini para halbalog-ballugan in pamaranan iwan makulasog in pamaranan sumagawa mga umat al-Islam in kamatay sing kita di nato kaingatan bangko ni dumatong ang kanabaitaan kita sin Allahu ta'ala wa ma tadri nafsun madha taksibu gada. In Allahu subhanahu wa ta'ala wala kita tudiyawam, wala kita piasaran asal biyaway talom sing Quran. Unin agisin Tuhan na Rabbul Alamin, inagisin Allahu ta'ala wa ma tadri nafsun madha taksibu gada. Dihay nibita sin Allahu ta'ala sin wayrong pangingat sin kita niyo. Wayrong pangingat pangirab ngirad sinuno sin kahanan sin hawa nafsu si manusia baran si manusia bang uno in hinangun niya konsumyon amon pakaing kamatay ng kaingatan niya walaupun in hinangun niya konsum arakala umian si hinangun kukonsum bihay ini sakali aunti nakabisi kaniya naringa sabab yung mga umat al-Islam intuhan na Rabbil Alamin asal piapanduan kita halom sing Quran manusia dakuman imagpi bang uning kabayaan niya inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura inagisin Allahu ta'ala kulang maglabi amaanan niya manusia asal athal piapanduan na sila sin Allahu ta'ala maun paran mabuntul sumagawa manusia dakuman imagpi kita niyo manusia imagpi bang unin hinangon si manusia imma syakiran bang impiyon si manusia hambuk siya nga mga bilangon ng ginhawabaran niya nga mga tao nagsusukuro pa Allah nagibadat pa Allah ta'ala siya na yatin timap pamatupatan na Rabbul Alamin imma kafura damik yang bang impiyon si manusia pahinang kakupuran pahinang amuin langgan sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala damik yan mapuso niya yato hangkan mga umat al-Islam in Allah subhanahu wa ta'ala imian katutan halam sing Quran fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa sabab may tain kari asali sing kita ni manusia ang tubtuban amo pa ka manusia inuy tubtuban misan imbulan Ramadan ang datubtuban niya kaano lima wairing katutan niyo. Nabiya din ni manusia mga umat al-Islam ang tubtuan sing kita niyo ini. Di inato kaingatan bangko no. Dumagpak in susungon sing kita niyo. Dumagpak in kabu inato pakahinapusan niya. Hangkan na mga umat al-Islam kakasising kami agam Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala tamba manamba in ni'mat dihil kato tanin sin Allah ding naman hatasil langit. Sambil maripababaw sing gumi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Inagisin Allahu ta'ala Tuhan na Rabbul Alamin nagpapanjari sen sa barang hababaw sing gumi ini. Kansi ini para kansi lakum long sin Allahu ta'ala. Ini tuput kanyo. Para kanyo kahunahan niyo. Dengan sabab yan mga umat al-Islam hambuk din piyangayo katutan yung sin Allah. Magtag-ipon kita ni huminang kita ni sin di akan sinatu di akan katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ni mag-ibadat kita ni patuhan na Rabbul Alamin.
Sabab may taim pag-ibadat ini amo na ini imparusugpatan na tumato pa Allah. Bangsaw pa maingkitan umano siya, masusa makawa, bang mabukti imparusugpatan na to pasok kampung na to. Palawlaha siya singkitan niyo, labi-labi na pakaw kaanakan singkitan niyo, suway na to pag masusaw ni parusugpatan na to pa Allah imabugto. Sabab may tain niyang piyapan sin Allah. In pag-ibadat matupa Allah Ta'ala inyang parusugpatan na tupa Allah Subhanahu wa Ta'ala mga umat al-Islam. Ang kaninagi sin Allah Ta'ala wa tazawwadu pagtaga makamuluto. Nari nga sabab yan, dia kita sin Allah Ta'ala sababing karyasal ising kita manusia masumagtaga ma. Misali magtulak-tulak, di makatulaking kaywanan at sadya umbaon. Bang aon sa rapat aon papagyan pakit mani sabab mayta unin hangkan mayta magkalagyan siya pakit mani madto pa Sambuanga madto pa Manila pakain na lugal ing kabukaan niya imabinsan ing ginawabaran niya ing kaiwanan di makakaus umanti mag-istihad sa mga boarding house suway mga hotel bihan. Nasabab may tingkabuan ni Iban maliso siya si Majulja na mabinsan ang ginawaparan niya. Ang kanambok adlo mga umat al-Islam, ni Abu Hurairah radhiyallahu an nakatangis siya. Di mangisin Abu Hurairah. Baka Abu Hurairah radhiyallahu anhu yawman fi maradi. Nakatangis mga umat al-Islam ni Abu Hurairah ambok adlaw. Karena asin sakit niya yaon. Karena yaon na di magpagkanin sakit niya. Nangasuwi mga sahabat panaiban niya. Mayubki kaya Abu Hurairah. Unulong yung katangisan mo ukaw Abu Hurairah. Dahil hindi kating katangisan na to. Labi-labi na kamatauran manusia. Yung katangisan nila, hikawin nila ng anak asawa nila. Hikawin nila na imbay nila. Hikawin nila na yung mga sasakatan nila. Sagaw ang mga umat al-Islamin Abu Hurairah ang kiatangisan niya. Dua parkala ada. Laung sinabu Hurairah radhiyallahu an, ama inni la abki ala dunyakum hadhi. Hinakulong niya bukunin kiatangisan ko karena sin dunya ini. Karena sin pagdunjan dunya ini rin di hapabusin ko mibukun. Walakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi. Sagawa ing kiatangisan kulong sinabu Hurairah dua parkala ada. Wene katuna mga umat al-Islam. Libu di safari karena si malayo inuno intulakun ko. Ika-isa. Karena lang niya si malayo intulakun ko. Naing kita niyo mga umat al-Islam. Bang kita niyo yung tumulak labi-labi na din mga lupa sugya to pamamari pasambu. Di nga sambu agama to pamamanila. Di isan makakaus tumulak. Bang wayroon diara nila uno pakit mani. Bang bukun sila uno sadya tagamasal. Sabab may takalagi ni magtagama. Sabab bang kita madto na sadya wayroon tiya tagamata. Tiya tagamata baon. Iwan sin tiya tagamata pakit mani ibang babayaran. Nabihaong masigpit. Di ko makatulak bang kau di lumaway swabtis. Atawakan amuin tuslo ko nilong tabihan. Sabab may takalagihan. Salta di pa ko mamarahiwi at pamihon pa ko tikit. Kamu yan. Biutang ang pahalawang no travel without ticket. Kita mo mga umat al-Islam. Di kita niyo paunon. Palawa yung bangway ticket. Sabab may takalagihan. Napiyon minag-usog-usog. Minag-usog bunal. Banglong niya ba't siya madto sa di siya magkalagang ticket. Abiyaon. Na mahunit mga umat al-Islam puto na ruwa. Bang bukon hospital, puto na pagkwarantinan. Sabab may ita, naswabon siya mga umat al-Islam. Inyang kahalan sin dunya. Pagkainkarya sa lisimano siya, maliso siya. Di siya mabaya majul dyan na hadun niya, labi-labi na nadlaw mahuli. Sabab may ita, bukom ya sinday ni hadun niya, o pamakatawang kato. Sagawa dito adlaw mahuli mga umat al-Islam sambat talong ipatuan yadto na ingwa na to imkiki magkanya-kanya mga umat al-Islam misampay anak asawa sing kita ni masuk kato tanyo di dayat to gumaus amin dumil kato karayawan sabab may ta Tuhan na to rabbul alamin nagbayta yauma yafirul mar'u min akhi kita amo mga umat al-Islam
adlaw mahuli mago intay mangod na to den katutan niyo para den niya dunya kita pa'y nagpa-school kay wala mga sila nagpa-school nagpa-graduate kataan na nagkakasumatubihan sa kalimang umat al-Islam adlaw mahuli mago den katutan niyo sabab may ta dito hato kanya-kanya kita niyo bukod sa ukat ni nama taji atawa ka uno na mataon makusog magibadat batlapay na kita bukon misan sadya ka unong sinakal tumulak kita nyo yama na to nakawin na tikit ing kita di kita mamitikit pawihon na kita tikit mga umat al-Islam sabab may takalahian nalaong sinabuhuray ra mga umat al-Islam ikaisa kaya tangisan ko libo di sapari sabab malayo yung tulakon ko na tiap-tiap malayon tulakon magkalayan luto. Magkalayan luto mga umat al-Islam. Pagkain luto din di ni hababaw singgumi bang kita tumulak pamasang buang gamari. Magkalayan inuno-uno na luto asupaya kita di uhahon iwan sinhabdiun nalabi-labi na mga adlaw mahuli mga umat al-Islam sabab may taway na si katuna wayro na rin tumutur wayro na ipix amin akaran sing kita niyo sabab may pidal-pidal kita niyo mga umat al-Islam magpanaw kanya-kanya mga umat al-Islam ini karwa lang sinabu Hurairah radhiyallahu an kaya tangisan ko wakillati zadi iwan sinamuin yu-yu-long yung baon nataka magkuluto kita mo mga umat al-Islam para hal tanyag katutan ni Abu Hurairah radhiyallahu an in siya hambuok deng mga sahabat pilihan mataod deng mga kahadis-hadisan si Nabi nahapal mataod deng mga kahadis-hadisan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik mga umat al-Islam sagaw anak katangis ni siya asab simbihat to kahalan karena may ta mga umat al-Islam inagi niya karnin ako inilong niya habihaon yari na ako bang maupamakun yari na ako ataytayan yari na ako at terminal pakay pasul ka iban simpanarka na inagi niya la adri ila ayatihima yuqadhubi di ko ini kay nga tabang harap ako pakay dahon pasul ka ataw kampanarka na magdipindi ra kuman mga umat Islam in kakahinang singgitan niyo amal ibadat singgitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab dengan sabab yang mga umat al-Islam impalutuin zad na bahagi isa nagduwa lang si mga ulama zad yakunu ala nawain impagyanun luto na bahagi isa nagduwa zadun fid dunya wa zadun fil akhirah ikaisa amuna iluto na to rin di hadunya iwan luto na to matupad lo mahuli unin luto na to rin di hadunya aming kakaamuing kalahian singgin hawaparan sabab may tabang ko di magkaon di mag-inom di adi ko makapagibadat pa Allah misanin inda akan sin syara sinagam Islam bangkaw yahap di pagus nagbang na ipapauna kay minuno kumauna ang pakumat sumambahayang sabab may takalahian ni makulasugin baran mo sabab mag-ibadat yung baran mo bukununo ang kan nakalahian inluto sinjasad hasupaya makusog makulasog asupaya karna hikatunay illuto isab sinyawalihan zadun fil akhirah amun illuto sinuno sinyawalihan singkitan ng mga umat al-Islam namu yan mga umat al-Islam murah-murahan inamuin patap-tapun kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala para mabuntol salta bilangon niya kita ni dengan mga ipon niya amuin nakasadya simpal lutuanan den di hababaw singgumi karena banggitan niyo magsadya hatul minal nakita niyo masigpit bihandeng kahalan bang dumagpak na mga umat al-Islam in tutubtuban sing kabusing kita sabab may ta bang kita niyo di magsadya mga umat al-Islam misana den di hey niya biya una zaman ta di kita magsadya hatul minal doon na kita magsadya on waktu di na kita paakaron so mita, way ko ka nagtaka masing kaano adlaw, nabihan mga umat al-Islam, nalabi-labi nin adlaw mahuli mga umat al-Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga umat al-Islam, biara sing sambat ing kabuhi sing kita niyo hababaw sing gumi. Tanto aun sa jajangkaan sing kita niyo, aun jangkaan niyo. Na tiap-tiap jang aun jajangkaan niya mga umat al-Islam insuway na to pagtakamahan. Pagkaing kita niyo, yatakaman na to bang kita niyo tumulak. Ing kaiwanan di makatulak bang di na aniya muna kakitaan makina si motor na tawakan sa sakatan niya. Bang buko makina uki ni makina kita unya na sabing silikan at tawa tinggi sin sa sakatan niya bang uki na. Sabab may taing kabuan sing kita niyo in mabinsan na kita niyo haran. Sabab may ta ibang pagiyanta wirong kakilahan ta dito akatuun tabihan. Sabab may ta na mabinsan na kita. Dari nga sabab yan, susungon sing kita ng mga umat al-Islam, huwag na pagkila-kila. Sabab may ta kanya-kanya mga umat al-Islam. Bukon, amoy maglapay-liapahi. Sabab may ta adlaw mahuli, bistahon ingkatan sing kakahinang sing kita niyo. Sibu da manaut maaslag, marayaw iwan si marayaw, marayaw iwan si mangi, inyan tungbasan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanatimap pa, iwan sin nagparuntungan mga sila Muslim. Maano siya amuin nakabugbog sin agaman ni agam Islam. Sabab may ta deng mga alamat iwan tanda sila sa sin Allah Ta'ala kaya tunyok pamukmano siya Muslim bang inamukta uyan pati agamahon. Yaong kani pag-agama, nag-aagama siya agam Islam. Biya na sin kaya may ta sinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabot na silsilatus sahiha inagi sinabi inna Allah yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Inna Allah subhanahu wa ta'ala inagi sinabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hitunyok na iwan hirihil niya in dunya hatao kakasihan niya iwan sintaw di na kakasihan. Makawatarid to Muslim iwan simbukon Muslim wala yu'tid din awil iman illa man ahab. Sagawa di itunyok hirihil sin Allah. In agama niya, in pag-agama, pag-iman, agama Islam, buat malengkan, hatao kaya kasihan sin Allah Ta'ala. Dari nga sabab yung mga umat al-Islam, tamba manamba, in karayawan sin mga sila Muslim, amoy nakabugbog sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amoy agama Islam. Dari nga sabab yan, amuin murah-murahan, bilangon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala deng mga ipon niya amuin yan pun impardusahan nila sin Allah ta'ala rin niya babusing gumi salta pasurun niya palawum sin sulga niya dito adlaw mahuli mga umat al-Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.